Ni kuwa gatandatu mu gitondo, umunsi ukomeye cyane kuri Alain Hubert washinze ikipe y'abanyamweru muri Kenya, ni nayo ya mbere. Hari umukino ugiye kubahuza n'indi kipe. Muri Kenya bafatwa nk'aho atari abantu nk'abandi, no kuba bafite ikipe ntibisanzwe. Umukino w'umupira w'amaguru uhuza abantu b'ingeri zose. Twawuhisemo kubera ko utagorana, kandi rero no mu mashuri barawigisha, abantu bawibonamo. Muri Afrika y'Uburengerazuba abanyamweru bakunze kwibasirwa n'abakoresha ibice by'imibiri yabo mu migenzo y'ubupfumu. Senateri Isaac Mwaura amaze igihe aharanira uburenganzira bw'abanyamweru. Abafite buriya bumuga bw'uruhu babaho nabi kubera ko n'abirabura batuzuye kandi n'abazungu batuzuye. Bafite ubumuga ariko butababuza kuba abantu buzuye. Urumva rero turi hagati, nta na hamwe batwemera. Ni twebwe tugomba kwihakaranga. Ni ikipe iri muri urwo rwego. Alain Hubert yamye ashaka kuzahuriza hamwe abo basangiye ubumuga bw'uruhu mu mukino wabo wa mbere begukanye intsinzi ku bitego 4-2. Ntaho dutandukaniye n'abandi bantu. Icyo tudahuje ni ibara ry'uruhu ryerurutse kandi tukaba tugira n'ikibazo cy'amaso. Ariko ibyo ntibitugira abantu batuzuye. Ahasigaye ni ukwishimira intsinzi kandi bagahora batera imbere.